Isaac Nana Obiri Yeboah Enterprise. Yede kunja papa nkwana yedele. Se ope ekunja papa abla Isaac Nana Obiri Yeboah Enterprise. Ya wakunja bia, wahakunja bia opebia. Egypt ekunja, Germany ekunja, Italy ekunja bia de bia onim se ye kunja papa no e na Isaac Nana Obiri Yeboah odele wit. Ohwa kunja misimu. Na wangasa ohwa kunja la we Egypt enye China de ni. Eye Egypt akunja. Odi ehwe bia no kwa se de bia ne te eye bia papa. Every Egypt aba we ye di ma etufo bo ekunja bia opɛ wasase we so na Obiri Yeboah nkwan na betuma mo China ekunja pɛ na ye ni bi but ekunja bia country bia ekunja opɛ no ye de wo se bla na be challenge yen na be bi se ekunja opɛ se ye ntumi enya ma wa bla Isaac Nana Obiri Yeboah Enterprise e wa be kan free pipe junction ho na usane first round second round no Isaac Nana Obiri Yeboah Furniture Enterprise ewo ho se o pese oni Nana Obiri Yeboah dinkita ho bia free 0558 78 2268 and say 0277 tie no man here 0277 469933 ekunja bia o pe no Isaac Nana Obiri Yeboah no tunchia se o pe kunja we enene mpa seta no man no free no man Isaac Nana Obiri Yeboah be ma we kunja we enene mpa ekunja bia wa ha bia o pe enene mpa seta na Isaac Obiri Yeboah nkwan na betumi ama obi ewo Ghana me mo kwaba edeba too much so midi any empress and emmenyana ketri back pen aware eyade bia eba oba abrabomu anani egiye na busuanso anidie enunti afane afa ekohyiemu anu wode odo abo odomu enu eyade nso a se ebe busuamu ana anije aba ha papa pam ente ye bia na ye nyina yete se Anita safo ebuache abomodin aware ye CEO of Adinkra Payani any berima osai mensa nanso ena me no kasa die aba beto dwase eyade a aware no enya agi egu aware yi eyade bia eba so ewa santimantemu na nipa dodo na ne bo chenku kopie mu wo ho wo hwe eye pictures ni videos etwagu ya na esewani ense okachre ma yentwa ye ho ni enkohwe aware no ase emfoni ni bi emra yeba ni atoa eso fese ye enenei oba edensa akwakoma bema ebusua ese enyade a wotoa aware no eso na eyesa ensemwe ya na ba bontin so yi abrante bia ne din ani tutujagu ono ena obe posti ye ewo ne IG page so a wo kire mu se eyade a Anita ene niku oberima osei omaware de ejija kra sesi amene okasei eya oba no edensa no akoma bema no ebusuafo na okopie mu wo ho so de ene ejai
a wora ho no wo su ade be na beba ema oba ebe ware a enu na enu ni nansa na aware yi we semente me ho ase enso na dofo papa ansa na woka eye won ho adi abomu se awarefo na mamenkinkan eye poster eye tutujagu online e posti ye e United Kingdom or say Anita Osai sent drinks to the palace for marriage break-up. Ceremony allegedly to happen tomorrow. Nacha sem eyade a awarigu ne de me no ka say e ba so ochena nko a na se eye nokre ananse enye nokre ye hwe anim se Anita ananse nikun Adinkra eye CEO ebeba mountain so ede nanu disem ede aba na se ne ye nyina ye nim no abra ma ware no eba ye no enipa titire ene kopie ase na ebeda social media no so no enye asem ketwa enya sam ketwa top town eye despite ba edie krampo no eye fawo nanso no enei aware ena oba ese onware biemu se bema afa nachi anasa bema ne bono anasa die be na bema na ye no a enu nti ose wonware biemu empe bebre no eye ana ema no se wotena se na sohwe na se ne mfefo ware mienu miensa enan na so no no eye akachira na ekamia ye se ne obeba bia no obefa no saa nso ena zandi camel enso kwaware ya no nso eni nanu eni nanza enei ocheni nsem krampa na nya de a oba be ware mpo biem ewo na sasi so a otem eni empra de onya bi a wobedi na pasa wokwa akotena be ma dem de enya de a ebi besi de biara da na amanfo dodo na nsem we beto mountain so no wo bisa se Anita de wobeye den na oniniku osei ometimi ejai sefa yenim no ono no on take decision 10 times ananso we de kamia yese aboa bi akowo ohwe anya de wotena so a ebeye yi enuti esefata se opeba bi ediniti ekokote ebi nsu se de bi enasikafo na o maba no ma ware na nye yizisa uhunu shen se efe nanso no ensema ewomu no esewani ense okachire enunti se uhwe obi asa ho na wo de asa wasa de anane na wadwen hu mienu esanse enyobi a ena no okwa ware na eje no enunti no ma we mpentem entuma mpamrika entisa wo beko asa baba besie ene wohwe na se manfo ware gya wo na sa wonsu no hu sa ware no etise eye krata wo betobie no wachocho mu di a ene na tobo kamia ya se wonya nti a na si yi enunti no onipa biara ento ne bo no nhwe ne husu eyie papa na ebi nso si efia befo a won pa de pa omo na mo shakambu ya wotietie mu yo enye normal kra enye normal se ne eye ajakraja na anu ode ne nsem tu di a wakase oba bi o ha ohwe nanim ase twede wa ware be ma titiri bi na viet bi a ya twamanu a wodam one na ware a efie dunsie ni woda sote oba no ntimi nkampo se be ma na boneda eno chese wa ya den wode ne ho akwa akogya bi enti se hu ni ya no mu a wode be fra ya no mu a na nka se obi akwa ware enti no menso me kwa ware no enye obi biara ena okwa ware a ebeje no enu nti nka be yese wo behwe ho yie na wasese na wakalculate ansana waji ani mewale o na wodo nka wakwa akoshe be mebi ma hwese wonhwe oba ni suban ye wie ye osi ene manyi yesi manyi nti me nware no wakwa ware no ene wote ya pewe se me nware biemu na ware no na egu anu nti me ne wo kasa de na ne atitujagu na osi o osi Anita Sefabuache Ani oberima osei mensa CEO of Adinkra paya wadidin ne paya bedi atese wasante mantemu ne nkran mantemu nyagoro ene omaware no oba ne se onware biem ode obema ensa akwakoma ebusuafo me no ka se ebusua ekwakotena se na se wogu no ana se wohwe se wobesiesie amana yeyie wobetimi asia amana yeyie ana se awariguo na ene beba so ye de ani bedi atire na ne befiri mu aba no ye de aba besomo ye other social media platform no eso follow ye na like and share me din any Empress Ann emema nyina ketwe ba ko pe hwe ho so yi makra